हेलो बंधुসকল पुनः स्वागतम जनाइছো অসমীয়া টেকনিক্যাল ইউটিউব চেনেল টিকটেকলৈ বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ টেকনিক্যাল নলেজ নিদিওঁ বৰঞ্চ মই এই ভিডিঅ'টোত যোৱাকালি মোৰ লগত ঘটি যোৱা এটা ঘটনাৰ বিৱৰণ দিম যোৱাকালি মোৰ হোৱাটছআপত এটা নম্বৰৰ পৰা এটা মেছেজ আহিছিল এটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে मैसेज तो आइसिल केबीसी कौन बनेगा करोड़पति यार এটা লটাৰী নাম্বাৰ দিছিল 8991 আৰু ইয়াত লিখা আছে मुबारक कौन बनेगा करोड़पति की ओर से आप जीत चुके हैं 35 लाख 35000000 আৰু এই মেছেজটো ইয়াত লিখা আছে মিস্টাৰ रोहित कुमार আৰু ওপৰ ফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অমিতাভ বচ্চনৰ ফটো আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নিশ্চয় Congratulations, you have won the prize of 35 lakhs by KBC department. Please collect your prize urgently by follow the company rules and regulations. এফালে এটা KBC logo আৰু এফালে Sony TV logo আৰু কন্টাক্ট WhatsApp নম্বৰ এটা দি দিছে 0014387939449 বন্ধুসকল এটা অডিও দিছিলে মোলে সেন্ড কৰিছিলে মই সেই অডিওটো আপোনালোকক শুনাম हेलो नमस्कार मैं हूं रोहित कुमार केबीसी कौन बनेगा करोड़पति स्कीम की ओर से बात कर रहा हूं केबीसी कौन बनेगा करोड़पति स्कीम में आपका स्वागत है केबीसी में लकी ड्रॉ में ऑल इंडिया में ऑल सिम कार्ड का कंपटीशन पार्टिसिपेट करवाया था लकी ड्रॉ जिसमें हजारों नंबरों में आपका नंबर भी शामिल है और आपके इस नंबर पे लॉटरी सेलेक्ट हुआ है 35 लाख का लॉटरी के बारे में जानकारी के लिए अभी से व्हाट्सएप पर रिटर्न बैक कॉल कीजिए धन्यवाद मैं पुनः আপোনালোকক অডিওটো শুনাই দিছো हेलो नमस्कार मैं हूं रोहित कुमार केबीसी कौन बनेगा करोड़पति स्कीम की ओर से बात कर रहा हूं केबीसी कौन बनेगा करोड़पति स्कीम में आपका स्वागत है केबीसी में लकी ड्रॉ में ऑल इंडिया में ऑल सिम कार्ड का कंपटीशन पार्टिसिपेट करवाया था लकी ड्रॉ जिसमें हजारों नंबरों में आपका नंबर भी शामिल है और आपके इस नंबर पे लॉटरी सेलेक्ट हुआ है 35 लाख का लॉटरी के बारे में जानकारी के लिए अभी से व्हाट्सएप पर रिटर्न बैक कॉल कीजिए धन्यवाद বন্ধুসকল এই মেছেজটো মোক কোৰ পৰা পঠিয়াইছে মই সেই বিষয়ে সবিশেষ নাজানো কিন্তু মই নাম্বাৰটো আপোনালোকক জনাই দিছো +1 ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে 226 ব্ৰেকেট ক্লোজ 774 স্পেস 2942 মই এই বিষয়ে ইন্টাৰনেটত সাৰ্চ কৰিছিলো আৰু ইউটিউবত ভিডিও চাইছিলো তেতিয়া মই গম পাইছিলো এটো এটা ফ্ৰড মেছেজ বুলি আৰু আজি এই ভিডিওটো যোগেদি আপোনালোকক মই এনে ধৰণৰ মেছেজৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাম মই আপোনালোকৰ প্ৰতি এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ এনে ধৰণৰ মেছেজ আহিলে আপোনালোকে কেতিয়াও ৰিপ্লাই নকৰিব বৰঞ্চ সেই নম্বৰটো ব্লক কৰি দিব আৰু বন্ধুসকল এই ভিডিওটো আপোনালোকে ইমানেই শেয়াৰ কৰক যাতে অসমৰ সকলো লোকে এই বিষয়ে জনাজাত হয় আৰু যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ